nje monyenya nteneina ntuwa kwa nitebo tukuna maraga agantebia tata itiko boli kerogio president igari nyuma ya Matiang'i ase maragale na igwete enchara ya ichoire obotaka bwa ichoire emechando ya ichoyo sha teyo shi teyo sho teyo no eshu takortiki teyo. So nobody should therefore say ntore happy ekegaranto matenga maraga maina eta konyara koruma Ruto na make umuntu ya rume Ruto igwe Fred. Ndugu yangu aliniambia niwape pole ndugu yangu Fred, na alisema mumuombe. Pia tokuwa na niga na baturasa mabe. Kwa majina naitwa Andrew Moindi Mochache na aligeti obwe MCA bwa Kisii Central Ward. Abantu baminto bakangakira chikura so ubonge nkaiya chikura, lakini yole gutangasa gantangasa namba 2 karomo akatangasa namba 1 no mone nake tinkonyara kumuira koti ngatatiga mutigara agamba 2027 yego ikanencha mokonga bia mono bia mono tigato kwana niga bwa ire ikanyo to bwata matanga amarieta na keba mwaka korokwa ninge na ruseti gwaro mwaka manyenya tigagambe iga mwaka sarara na tokonya tingakia mwaka nyachari ngikirugo amangara ichipase ase igonya site gambika saga ya ni familia yae abana baliye basarara buya mwaka naga mwibwero mugino liotigara yone bese ikonya mugutumira iso tumira nyoko mokoyu. Thank you. Karmu aikire inke buno leona ata tukwana siasa magana gendreta na Nairobi tikabaga paka ne serikali yeyu mugusita yo dunto bwate area ito tikabaga ne dunto ragan onye bataga tuko support tikabatu bia mono tubira netebe. Thank you Bia bono ngirongoli mheshimiwa ngirongoli ya ya siringi 2,000 na rurega. Jina langu ni Dr. John Matiang'i. Mimi ni waziri katika gatuzi la Nyamira, waziri wa mazingira, maji, nishati, mabadiliko ya tabia nchi na vile vitu ambavyo viko nasi hapa natural resources. Nataka kuambia ndugu na dada zetu, wale walio kanisani na wale ambao hawako kanisani, tafadhali ombea nchi yetu ya Kenya. Chukua muda, weka magoti chini, iombee nchi yetu ya Kenya. Hatuna mahali pa kwenda. Kenya ni mama yetu. Kenya ni baba yetu. Ikilipuka hatuna mahali kwingine tutafanya nini? Tutaenda. Ombea nchi yetu. Sitaki kuzungumza mengi kwa sababu mimi ni mfanyakazi wa serikali. I'm a public servant up to the moment, and the public servant ethics of conduct asiniruhusu kupita mahali nimefika. Ikifika wakati nitaondoka huko, nitanena kwa sababu nimekuwa kwa siasa ya walimu kama National Treasurer Kenya National Union of Teachers kwa muda mrefu. Lakini kwa sababu nimerudi pale kufanya kazi in the public service, inanifunga vile imenifunga, lakini tutamaliza karibu. Tuingie barabarani tuanze kazi. Ndugu yangu aliniambia niwape pole ndugu yangu Fred, na alisema mumuombe. Msisikize yale yanayosemwa kama yale yalisemwa Kisii jana. Mmenipata? Mmenipata? Muombe. Tumemaliza maneno. Mungu awabariki nyote tunapoendelea kufariji familia hii. Asante sana. Excellency David Governor and all protocols. God is good. And all the time, njasa marieta angoro kwa mheshimiwa Ensalimache, igongo boli buchumbe bwa nyali bali chache, igongo ende pikipiki ali menyingo mini stage. Nyimantara kwana ngorundero ngoli anaga ya siringi 300, no mheshimiwa Matiang'i ngomo beranda siringi 100, na bamura bali weke burango bande siringi 100 bagoli kinyanyaro guruga. Igomo ibura manganai. Arabu kinarenge gocha. Umusani onero kubuli buchumbe olenga kinyonyo olwo korokwo kibeti nera nanga 1000 iga nje na ikiri atindi koliana niyo bitobye bya nyali bana bongo kulenda boyo biyamu engane yemo abantu baminto banyali bali chachi dundo kurwani mugambi oro
inche narorire na ninkonya abantu baito ibagango baletera ekimokoli na aborokige jomoko nyore ekimokoli igoto igura manganaye nyasaye ongere kisemi nobo ngaini lakini ondinire kibesa 2027 gegoika mombu ates ndaito kote yabantu baminto banyaura eskuru elisusa ni muchacha agakitema maate nyaura primary asete ya agachiru kisi county yengi mapi ngando tingoto kutoka na intenje ko bunera kasubune ali asusa ni muchacha na nje no sukuru bune chini sukuru cheto ne chioka nyali ko ganda go chimoto na mangana la irake te bosonga agakwana igoro gaiga asante nini ngwane ngane Thank you so much. asante MC mangana la irake te bosonga agokwana maate gaiga agokwana na bagusina chikura cheto ntoko ba present goko mukali mugago leto tumikira matuka mangi igazo te tukagenda maandamano abana baito bagakwa masasi go bakwetensi bagasa baiboli bali bakwerere go bagasa ine kolera yokera ike 2027 minto chikura cheto na chibachinge to chibe kamo na litora atwale pageni ni power ego ya mono tebi governor omwana minta no munyali bali ominto egasi ke kwelu igo kwelu ni beafi abanyali bali abaminto bakorere gasi kibago cyo bishale mungena kaba keto no enisi inchu moigorere matabi ngati manyeme chando yabo na ari bo burayi go bokorendo biya mono nyasati kabasi abantu baito abakena banene mbiya muri mwenzi nchega iganyali bali ngocha ngora bali batama 18 koro ku Wilkins michira nyangweso njono mocho koro waba basi inche na boli obuchumbe wao basi lakini bagateba inchono mokake 2027 nero na chirega igana inche kuru engora yane se familia Sarara pole sana ndugu yane Jeff na chitega iga tukaromo gaka tukatera no mogaka tukabutanera litukori mali ya Jumamosi na ende ke twegwete muno mogako tonyorire twegwete bobe sana na ende na inche na chaga iga elinde ndeta magomba na manene kiagera litwachitega igo mogaka na ntebeti korusei nobo basi sokoro yago na chete kuo ichiombe kuruenka eyi hosenekene bali baruo moko na inche nkano moko mategari igo bali bacha bons biko ne kwa elia teragaiga bali baru inka mwe omongi na ruete na ikagaiga na inche ingokora ensalimacho kwa negora siasa yense na inde tuko batebya abantu ba minto to bwate chikura 20p Gen Z intubuna motoro cheni into tanga ino motu to tiere tia matimo elinde obora yobu to korigi bono na liborengete omogusi mora matiango semaraga tiga twamwe tonyoro yomo ose nabo ose matiang igombi asana moto te mo akori na aligino ne kirweke ngao no ne kia IBC ose nabo yo. Thank you. Na incho bono mna na chaga igani mbotero ngoliane. Asante sana pastor kwa kunipa nafasi. Kwa wale waeni wetu mimi ndio mheshimiwa Monyenye. Mimi ndio mheshimiwa Monyenye, Musa Melara ni papa yangu. Kwa sababu leo ni siku kubwa sana kwetu hapa. Asa kwa mzee Sarara ni papa yangu. Your Excellency the Deputy Governor, Madam Susan, na wageni wale wote mmekuja karibu. Sabantu bamintumbu ya mono sana. Soja kulera mugaka Sarara. Njera roti ngokuwa na kindi. Ninje mwacha kolerisi. Na to mugaiga ndarakura. Mugaka omino munyamuyo ulengo muchumbo itonya liwali chache. Na ndio lenge Deputy Governor ya Kisii County. Yo minto Monda Robert Mondo Nsale iganga chiru bukumi nya Isaya ne family Isaya ngokora ngoteba iga omungi na Susan imbu ya mono eskuri ya ita nyaura gwarwete chiru milioni 2 okaligia skuru elia Deputy Governor iwe egento kebolete nege kesana tokoro sie egento gekoro kwa asifututanga elinde toro sio chiria bana basoe omwalimu oli oliete kibese chiria na agenda ne committee baka se education ngomu bwata tole elinde skuru eli igorwe wasabangu akorete gentekia osenga kiba minto igochiru milioni 2 chiria muchibu noora James noora tu agenda kibese kiringo chireta tole elinde skuru eli igorwe abana baito bajake gosomero
muntu takuri kimilioni chaito ibera agende ekende gya kwanwa minister Oriol Kwerende Nyamira nje monyenya ndeneina ntwa kwana itobo tukuna maraga agante bitata itiko boli kerogyo president igare nyuma ya Matiang'i ase maragale na iwete amangana tuwa bwate igoro ongiwe deputy governor na governor ndoira nete in-house meeting naende oyo mintora irorengo mintu tuwa moboleti ngoto bwati siore 2027 no tuwarenge amono yo minto bebo Raila gatebanga engaki yekerera ike na arore abantu muko nakoleta obogengi utakorotiki butayo intuomo gusiege ndo totali ntegerere ensalimache naomba utulie tafadhali tumpe mheshimiwa nafasi ya kuongea tafadhali amangani kabila na totageti mbia mono deputy karatika deputy governor nora na governor no arenge na nje no arenge ekera abantu bamangazeti bamuboleti 2027 ingaki agate batigera ika uyu nani Matiang'i akikuja to support ege ntora atebeneke aba kusibwa takikura ego magote banga ngo chara toro monto nyajaga soga 2002 ntwaji ko runyomba to chigwa kachikura none chikura chire wodi yane 2025 ojiagire chikura 1800 chioka chire ngai chete igaba nto baminto to bwata chikura ego ika 2027 twesipitwa kere oyo minto Matiang'i na intwenda ngene ni yera bagusi. Thank you so much. Bwata nibisa kwini bono libageri konkulira ngeri omongino minto susani muchache na yo rupore yao ayeno mongine sucha ngwa kolega asiengi ye ministry ya health tikabono shai etari gokora kende nari ya Ruto ngakisha koba no nyogo jakolete ministry ya kumkai tawi kawi ikondo tagete egento kerikeirane abantu itu bakoreki. You are a great woman. Let me call you like that. Yasai tikago send my sister. Mbia mono. Mbia mono MCA. Kwa sababu nasikia tunaongea lugha ya kitaifa. Abana ba Minto, Isaiah and the rest of the family. Pole. But I want to take this opportunity niwaambie kwamba mmefanya kazi ya maana sana. Kama sio ile kazi mlifanya ya kumchunga baba yetu mdogo, hakika angeishi miaka yote. Kwa hivyo Mungu awabariki na sisi wengine tuige huo mfano, tulinde wazazi. Kwa sababu hatuwezi watoa makosa. Mumeshikana na mkamchunga baba yetu. Mimi niko hapa naomboleza baba yangu mdogo. Mlisikia nyumbani ni hapa, huyo ndiye ametulea kimawazo. Hata mkisema tuko hapa ni kwa sababu ya wazee kama hawa walikuwa wanatuongelesha, walikuwa wanatutia moyo, tusome, tuweke bidii na tusaidie. Pia nichukue wakati huu nimshukuru Pastor Mangi. Pastor Ntogwanchete, I'm happy to see you. You preached at my father's funeral. May the Lord bless you. I'm going to make it my business. Ngosabere. I'll make you my prayer item. Baminto mwegwa mangana yo maya pastor kwana. Mbale ngaba bwate kegwa kie pastor. Mna bange mwegwete munago kwane ke gusike likiaime. Baminto pastor, we'll pray for you that God gives you a long life. Finally, let me join my brother John Matiang'i in saying that we just pray for our country and we ask John, please pass our sincere gratitude. Oira nerisi esimbu yemono asoko bamo na intwe eskurwe. Hata kama mnanipatia mimi sifa, si kukua peke yangu. Vitu kama hile haifanyiki bila marafiki wale ambao wanakushikilia kabisa. And your brother Dr. Matiang'i stood with Nyaura and we built that school. So please tell him thank you. We are also praying for him. Akimosese niwe mbuyamono sana. Yamono egasi wako letego jaso muchibu mugaka sarara muswati yominto yamono sana Nyasaye tigago siseni naende muna bantu bateba gochimutua mayanaro amayana koleteki naende ntunya kanyite aye president oyene president gangu ngakere butuko oyene president president
yeji kanisa cheito Jones picha gusi eke gusi kali wakwana tik na kebekira ki tik libageri ria bene libageri ria bene moneno ne yo minto dibidi gavana muskeri jobebo na no mwana nka na ni maete na bwate getoro kyo moneno ne gavana ayencho na yo rupore yao na eto wetokeri nero nincho musauri yoye balimo de antoli nere wakebicha obogenki boli boere you are my great brother nincho monene nero goraki nincho MC yoye thank you very much my boss no ndi maega yao na yo maega yane ndenya saba sirimbi yamono abana ba Yesu mbuya muri natokole emirimo ya Nyasaye ere natokwane amang'ana amaya emirimo gekoera natogende iguru gakurangiria marieta nimbeo gakurangiria marieta gakurangiria marieta gakurangiria marieta gakurangiria marieta nimbeo ngakimwakira iga amina asenge ncho chinsa chiarire moko nganjira nkwana mangana atatuka litangani ntebe pole ase familia yo mwaka na Vitali Sararo buba nchena mumanyete Isaya tumanya ina matuka mangi gakina atebire pole tiganya sahaba sisini Pastor mangi ogwarandi wakora igo ari pastor ateba pastor nanji na itabire ngaye ense ya manano le igoro aya igwe elia kabere pastor mangi kwandande kwaranda ande yembu yamono. I have seen Pastor Wariba olingo mu pastor ne Franklin alia Central Church nara, thank you Franklin, nara pastor Nyakerio mu pastor ne district pastor. Yes, he was your deputy. Nara pastor Mienda na pastor Geto Bonsi ka kimbi ya mono. Igon koire limbi ya mono ase kanisa. Lakini maangi pastor aba amino. Na jeno mu strict Seventh Day Adventist aderand. Na alikubora nga mwari girilia mangana aya mwari na chinsa. Erebu yago se erebu. Ikekera bantu nkoro sabara. Ramuno mugasongana ebirugo bya mujigotigara gari. Egere amangana aba make na hinda aba manzu. Mugaba none na ndoso mugaba no ito His Excellency Paul Simbarati naga netikoba lakini asengencho mambo ya kiserikali tanya letikoika lakini nantoma ntoko te bambu ya mono igo igitoanga ngo kirwande gaki ase ubugambi mu nganjire muno mu Kristo nenche nkwana manganabe. I have been in government for 35 years Nairobi igango chikokoro ndo yo kabere and still counting ebintu binde tuwabibeka buya John Minto yo mo minister Kisumu mo minister Nyamira serikali yeye muntu tayo yetagete obumane gusama ene ngo tagete serikali ye bono ora imukyo kaboko ngane serikali nengiere omuntu na leo enchara ya ijoire obotaka bwa ijoire emuchando ya ijoyo sha teyo shi teyo sho teyo no eshu takortiki teyo. So nobody should therefore say ntore happy ekaro omoske Raila Jeteigoro is the party leader of ODM. Abu ntutore serikali ya ye county government ka kinko batware ngento mukaribisha mwate banga mangana akore kanitego. Let me tell you mheshimiwa mwenyewe kwa na buya ntoire ne temagega ekero te ko beke ngombe ngori ko yero kengori
In Chengo Kwana, I am a close friend of Fred. Susan was my boss. Njenale ko tumu Susan alimo ko ntoma minyoka kiagara obisiani yange National Treasury across the road as a Jogo House. As a senior civil servant tuarenge keombekyo. Ontoma na so obisiyo moskemasia matiangi na rosie biroko bali bago cha community kurusi bago rubacha. Mwacho mukutano. So is a gentleman twensi tusikete. Lakini karo ba jete oine rongo nyene kia magitu otwale kumukaribisha muno mogeni tomo masikani yaye tomo ekero abe kumuno akoreki agenda na kura njiri wako mambia tungaina na ngaki ntwanje tioyo kwani mambe mo waka chikura 2027 igora botu gwechoka ngora Matiang'i noyo ito tuko nyuma yake. For record, that is the position. Abuna kwande bobe kusena tindi yake. Ikigana ntuma denga maraga maina eta konyara koruma Ruto na make omuntu ya rume Ruto igwe Fred. Nombo governor ito tarapinga gentekyo era mone deputy party leader na bakurisivo munene na nde tokwana mangana na ya nyumba kwano. Tinkwana ya kwane twe. Lakini na kwane twe na makosa takole tiki taiyo. Naende abana ba mintu munyuliga. Don't joke with lives. I was in the Democratic Republic of Congo. Imechandero nemenene. Oyo kasongo moto jeti ngora dori ya minjoni mo Kenya. Mbobengu kwana kusi. Imechandera cheke serikali etali bujani mingi. Professor, you will agree with me that having it's better than not having a government at all. Tomorrow mwago yomo oere 2027 pass tuake chikura. Ngokura kwa teba. Buata chikura muno mheshimiwa ateba. Mheshimiwa mwenyenye. Nto kwanza kunya kwa teba nga ntobuate chikura jitali nyinga setebe. Abantu baitu babuate chikura na hende chiakwe chikura. Again, Salimaji, what I am saying, Kentung Kirasareka. Wone Keresa Satiko na Kuagarochi go Ato Amboka. Alibosongo, Muno deputy governor of Simba, Abanyali Barinko Badendere Kerego Kiria, Ngesike, Mbomo Kristo Muiweli, Mbuatiama Chiko, Nande Mulerolia, Badendere, Tolima, Paka 2032. Moka 2032 murumo olebuya motebe muna mawoko ya muna nyalibali erebuya go serebuwe tianko lerego tintindi yetu nariko babeka buyegere sabu tesira undabuge ngakende kyalenge korone kyao ayalenge korona arayo serikali ya Simba supports amangana imwateba fully. Na viongozi wote ambao wamekuja hapa kwa niaba ya kuomboleza familia, nasema pole. Mugusia tebetenga makwera tora mintombo surasi mekancha weli gisangyo. Magusia makweli kira se omochia guturban pole. Esaba seseni yendo turaba tigere na masabo. Esinge njundum kogenda turi mutigane no murembe. Ria kabirgo chomo elio. Inchemuno muraiba basase county ya Kisii. Igonta eteko batebiga abantu ba minto. The Kisii County government led by His Excellency Paul Simbarati is intact. Togendrete kubatsi governor ito elindati mishe manifesto yaye ekirate beti abantari ngikulikichikura abantu baminto balega abanyali bali support umuske deputy governor because nero ko represent abanyali bali as a deputy governor as a county to ya Kisii mu support yakore governor akore miaka 10 nege pindi kende tokira nigo chaga igatalibo ya mwisho ile matamshi mheshimiwa Raila Amolo Odinga alisungumza jana. Kwanza tunataka kumshukuru kwa kushika Kasongo shingo. Yamemkamata vizuri kwa sababu leo tunavyozungumza wamesaini mkataba ya kugawanya mamlaka. Hii serikali mheshimiwa William Ruto akonayo sio yake. Ilikuwa ni serikali ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ndiposa ameshinda kuongoza, amesema waja Raila akuje karibu anisaidie hiki kipindi ili na mimi nimalize. Mheshimiwa alisema ya kwamba jana mimi ndio nilizungumza katika ile mkutano wa ODM. Nikaambia mheshimiwa baba kwa sababu Matiang'i alimsaidia na akamsupport 2022
na wakaagiri ya kwamba 2027 asupport Mheshimiwa Matiang'i akuwe rais wa nchi yetu ya Kenya 2027. Ndipo sasa tunataka kuambia watu wetu wa jamii ya Mkisii ya kwamba tushike kura kwa wingi tunapoenda uchaguzi huu. Ase sababu tutatware tichikura munekerwaniro nchira teyo turanyare segere go kibosio abantu bamintaba gusikwa enjumra tigatobwate Matiang'i tomusabere erinde Nyasaye na ramokonye 2022 abe president ya Kenya na nche tigandu getoro kiane gaiga asenyencho abantu bagotigara gaiga banyore konywa mache mwangari baga mapema moko ngayereria nimbwata mangana ngukwana mange mbia mono.